tugende gusuranya gukuru wawe Shamu masi wari umukumbuye. nari mukumbuye umva sinzishima arabafite nawe Shani byiza pe. kabonetse hari ikintu bagenda haje So wareka tukajyana. yasigara Ngaho nsigira phone ye. akira ngaho urarebe Fatizo TV tubararenza ubwo reka mbaye na subscribe. Mana we. byabaye Sagiye Hemana. Honorine. Yes we. Honori. Mana we, honoragiye. Honorine. Mana we, umwana wanje agiye. Yes we. Mutima guvuyemo. Nizere ko atari ibintu bibi. Mana we. Honorine. Ugiye mana we, Honorine saranyica mana we ndapfuye. Mana we, ngirente. Yes we. Mana we. Nirina rihe mana we. Yes we, mana we, mwana wanjye baramutwaye. None se ndamenya rihe mana we. Yes we. Ayiwe, ngirente se gutuma nanjye bamujanye. Mana we. Yes we, sumukwaga agiye koko. Honorine, shawaje tukagenda koko. Honorine we, Honorine. Mana we. Mwana wanjye se koko. Honorine we, sha. Koko mwana wanjye Honorine ndamenya agiye. Honorine banka tugende. Honorine uri he? Wagizute? Umwana wawe murangaraga nari musize hanze ngiye. Nabwira ukuntu kugura kumva kuko mana. Nose ubwo bigenze. Nawe utamumurije kugura kumbwira ngo Bwira ukuntu bigenze. Uzajya kumusura. ariko usigaye hari ikintu ngenda. Waretse tukajyana. Yasigara gusa uko nari hafi atari hafi. Ngahe wute nari. Kombe nuko byagenda. Ngwara umuvandimwe. Hari umuntu bose baramuhemukiye birambabaza kandi Samuel ukubona ari byiza wapijise koko ubuntu bw'ubuhunyira nakari kabiko weho sha gote doko se vobana uri gusenza hano ni wanyu Mama nyonya karendagire nako ari uri kubona hano none se nakoze isko emukiye boss none se ndi papa nitumufata chaka mama tuzamutemagura zamubu umuntu nzi ise akoraga muri leta niwe nakubariza n'ukuri cyane ntago mwisemweneza abanje baba bamushimuse bunje nicare ndanagiye niho nshuti pe ni bamuvandimwe nabo ndabana ako nagakomo batetse kumusubwo bwo kurukuna nibere mu bibazo naho ukazana ibyo bye